Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabah Syedaralun Ban Bandung yang na dalam grup AM 1976 Puhaba Bandung. Tajai urung update status kedustaan lagu. Memang jai mentong pengikut-pengikut dan penyokong-penyokong para ulama su ase-ase banser. Ya, jadi hana daya dan upaya untuk menjatuhkan maruah Abu Syi. Jadi hana daya, hana cara. Karena jih kata lungkop kanot bure di. Maka anak buah ikut serta membela gure-gure dalim. Ase-ase banser yang kena pedong Islam Nusantara di Aceh, maka diselenggarakan oleh gure dan disokong oleh perti anak-anak murid Jahannam yang dikena jak penghancur bangsa Aceh, dikena jak gantung akidah keislaman dengan Islam Nusantara. Hanapa kajak coba-coba? Hanapa kajak coba-coba? Atas nama lon mentang gebi umur panjang oleh Allah. InsyaAllah sabi-sabi lo lawan kemungkarannya dan kezalimannya. Dan benar tadri yang toh ulama su, yang toh ulama Rabbi, yang toh ulama waris Nabi. Baik mengkata hok-hok laju kenan. Tanyanya umat Islam sayang, gasih, cinta ke ulama. Kon hana ta sayang, ada lon pi sayang cit ke ulama. Tapi menyebut ulama kamu zalimi dan kasangatan menyinggung dan melanggar dengan syariat Islam. Hanapa jak coba-coba lon tetap lon pedang atau genarih. Ada hak lon pedang. Lon sayang cit ke ulama. Tapi yang toh ulama. Kon lon jak sayang cinta. Lon jak cinta ke ulama. Ulama su yang dong-dong atau pintu penguasa. Nyo pelam lagi-lagi nyo. Lagi-lagi ulama jido. Modan jak sambut. Banser. Kata tepu bansernya. So cedram tuah. So bansernya. Awak tet kalimah Allah. Awak tet panji Rasulullah yan. Yang awak bansernya. Awak pesesat umat Islam. Awak jaga gereja, awak dong-dong, awak goyang-goyang gereja, awak pergelih gereja. Awak azan dalam gereja, na'udzubillahi min zalik, ya Allah ya Tuhan lon. Hotel lon pegah urung-urung benci negelon. Ne khianat atelon, ne fitnah atelon, ne bawa kedustaan atelon. Bermacam-macam untuk meminta kesalahan lon. Ne timang-timang di saat lon pegah apa pu maksud lon, ha tujuan lon. Dan nusima hotel lon pegah haba, nusima hotel lon pegah haba, keso yang lon kun. Nah pernah lon kun ke ulama Rabbi, ke ulama waris Nabi, ke ulama yang cinta yang taat kepada Allah. Nah pernah lon kun, nah pernah lon peratakan Ban Bandung ulama lon kun cederam tuah. Cuba fikir lihat, hana lon kun ke Bandung ulama. Karena mentong na ulama waris Nabi. Di bumi Acehnya, mentong na. Cuma hana lom bersuara. Urunnya hana masalah untuk bersuara karena tengah genikmati bah dinikmati oleh para ulama jahiliah, ulama-ulama su yang temlih panggung pintu, yang temlih punggung berhala bah dinikmati lewatnya dilele ulama-ulama su nyokeh tengah masa dinikmati lewatnya, maka disambut banser dipubai-bai agama, na'udzubillahi min zalik, disambut nyan penannya agama Buddha di Aceh, penanan di Zuci, ban berasanya tahun 2020, tanggal 20 Desember lebek salah buat Tuhan. Ka disambutnya, nyoka disambut lambanser. Cina cuba fikir cedera tuah, ban berusaha sambut banser lewat nu. Hoka marwah Aceh, hoka marwah. Marwah ulama-ulama awai, kagadoh marwah. Hanale harga. Perjuangan indah tua wai hanale yum baba ulama jahiliah jino hanale yum hana dihargai le, sedangkan ulama awai pakiban geba syariat Islam pakiban kokohkan agama kiban gepejuang ke agama Islam pakan ulama jino dikena jak penghancur agama Islam cederam tuah pehansip katanya dengan yang kagebalik indah tu katanya masa awal pakiban geba Islam kulang gera Aceh hana tak sadari cederam tuah apa? Hana tak sadari? Aceh ni cuba fikir cederam tuah, ni cuba fikir. Ni logika bacut, ni pasang pikiran bacut.
Kiban ka hancur. Di dalam Nanggro Aceh. Hana lesau hirau, hana lesau pakau mesirau. Bandung kabeh lale, kabeh sibuk. Bandung ka pegat bisnis, ka pegat proposal. Yang tengku-tengku piskat sabah macam. Yang na hotel mendakwah. Mendakwah medeh. Nyopa yang ka berlaku pakan hana so tuntas menancit ban berosa. Terobak zikir kai temui larang. Li aparat keamanan. Coba nu fikir tiat. Coba nu simike tiat. Pu yang ka berlaku di Nanggro Aceh Syedra Mutua. Pu yang ka berlaku di Nanggro Aceh. Hotel lon pegah urang do nu. Bengeh nu kelon, benci nu kelon. Hana lon jak kena ulama-ulama waris Nabi. Hana lon jak caci maki. Urung-urung yang malim, yang taat kepada Allah. Nyo yang boleh takun nino kurung pulau ayat Allah. Kurung babanan agama Allah. Baik dia babanan tegak dia pulau hadis. Dia pulau ayat. Nyo yang boleh taat ino, yang boleh talawali kita nyo. Allah Syedra Mutua. Macam-macam untuk nak minta kesalahan lon kanya eleh. Nak edit foto lon, nak pegah lon ini itu. Benar tu boleh urang drone hilon katrip di sini. Benar tu boleh urang drone bahpi lon katrip di sini. Benar tu boleh urang drone sejarah Aceh hilon golong pernah lon lupakan. Dan golong pernah lon pesesat umat Islam. Bahpi urang drone nutuduh lon PKI. Nutuduh lon bayaran kafe. Berangkap puja nutuduh lon hana pupu. Hana pupu. Karena tujuan lon demi kebangsa aku, demi keagama aku, baik sampo di perle. Baik sampo di pehancur. Pu yang ka berlaku jino Syedra Mutua. Niki coba fikir dia. Kan kelon hotel lon pegahnya Syedra Mutua. Kan kelon. Bahpi lon di sini Nanggro kafe nyo tapi na'udzubillah min zalik. Hana lamjit ke kafe. Na'udzubillah min zalik. Dan golong pernah pergi di kafe nyo mengganggu dengan atuh orang Islam. Di Nanggro Kanada nyo. Mah lon pegah. Mah berdathat lon pegah. Isino hana istilah ino hana tatri yang toh. Hana urung di sino hana istilah yak pandang sebelah mata isino Nanggro kafe nyo. Memang Nanggro demokrasi tapi betul-betul demokrasi. Isino Nanggro kafe nyo. Hana tatri toh yang kaya dan hana dipandang tegop sebelah mata di sino hana. Cuma di Aceh sagai di Nanggro Islam sagai. Wate terpegah hantu alah Syedra Mutua. Macam-macam benar tu boleh urung drone bah. Setiap Nanggro kafe jai dat ino setiap ton ino kafe gebi hidayah li Allah. Benar tu boleh urung drone. Gebi hidayah li Allah ditemu Islam. Jai dat ka di Nanggro kafe pu di Perancis, pu di London, pu di Kanada, pu di Amerika, pu di Australia. Benar tu boleh urung drone. Jadi urung drone hai bangsa mulia, hai bangsa lon, hai Syedra lon yang ban Bandung. Benar salari urung drone baik sampo di pu kafe. Baik sampo di kafe katanya orang Islam benar sadari indah tu katanya orang ba Islam sehingga di Asia Tenggara Syedra Mutua neki cuba semike nyo wajib le urung drone harus le urung drone hai bangsa mulia Syedra lon harus nebubarkan ubena ante dan organisasi yang dikena pedang di Bumo Aceh wajib le urung drone ne pinah urung drone Syedra Metong tem kembangkan berarti bangsa di Nanggro Aceh siap-siap di Nanggro Aceh nyan kemungkinan akan tedong gereja ino bukti letatkan kalon Syedra Mutua pembebasan agama kala dari tahun 2006 tahun 2006 kata bebas agama. Tahun 2020 nyo bermacam-macam dan kejadian di Nanggro Aceh. Kaya bermacam-macam kejadian di Nanggro Aceh. Bermacam-macam penan sepanduk, penan yang baliho, bermacam-macam kejadian di Nanggro Aceh ka. Maka pakon berhat ka. Pakon berhat ka penjilat Pancasila pakon berhat ka jino. Dijit bangga, dijit kembangkan masalah Natal di Nanggro Aceh. Nauzubillah min zalik.
Kenapa kon? Karena ditipu oleh jawanyan urang Aceh jaitat karili kasusat. Maka dikirim je. Nyo cik tengah di bilongan nyo ke bangsa Aceh. Nyan tolong pegah siat bak walid nu tolong yo bubarkan siat nyan bansur nyan hana payah tedong di muka bumi Aceh. Pek sampo cerebre bangsa Aceh. Menancit bek giat pupok ulama dengan ulama bek jakba tebar fitnah ke ulamanya ke ulama je. Kasip nutipe bangsa mulia lun. Kasip menancit drone walid nu wate diwawancaranya. Yang wate diwawancara le TV 3. Cukup salah abang nak pegah habar li drone ni. Salah tak nak pegah habar li drone ni masalah jalan. Ya. Cukup telah nak pegah habar. Cuma pun tak bahas dengan bak videonya bangsa mulia bangsa Aceh lun ramai tak kagedepu. Cuma bangsa Aceh lun tidak berani mengungkapkan kesalahan gure. Lon tepu kan hana lon tepu cik bangsa mulia bangsa Aceh lun. Lebih daripada 65% ka penyokong lun di muka bumi Aceh. Lon tepu kan hana lon tepu cuma yang tak kalon urung-urung sot sagai yang temenak bak komen. Ya lon menyo hana ditenak ke lon hana pule lon jak tenak urungan karena yang lon tenak memang lon tepu lon sadari yang lon tenak nyan urung zalim. Lon tepu ulama yang lon tenak nyan tapi kan ulama waris nabi nak yang lon tenak nyan ulama su. Ulama yang dang-dang ada pintu penguasa. Nyan ke ulama-ulama nyan yang lon tenak hana lon jak serapah. Ulama-ulama yang joh. Hana pule. Lon dipupah je menyo yu jak serapah ulama waris nabi. Dipupah hajit na'udzubillah min zalik kacok pempeng kayu rahmat muka ma di kedih. Hana pule. Tapi punya ulama su insya-Allah ada nama mantang sehat gebila Allah, panjang umur gebila Allah. Siap lo lawan ulama-ulama su. Menancit ada umara-umara yang zalim, menancit tengku-tengku yang zalim. Siap lo lawan. Hana apa dia coba-coba jak pesesat bangsa lun. Ilon tetap siap lun bedoh. Jadi urung drone ne hai bangsa lun. Hana pun jak tamah-tamah edit dan fitnah ada lun. Isino lun sehat-sehat gebila Allah. Alhamdulillah. Ilon hana lo menggantung agama. Dan baik niat curiga. Kelun yang kon-kon berarti menyono curiga lun berarti sino di Nanggro Cafe ubena bangsa mulia berarti yang tinggal di Nanggro Cafe pu kaji cafe. Bena pikiran ortodok. Baik bankan peke bangsa Aceh yang kan tinggalnya contoh urang yang kan benci yang benci kelun yang hana benci kau gedepu. Yang cuma yang benci kelun yang otak ortodok. Yang tuduh lun yang fitnah lun. Cuma perti kaum ortodok. Menyo yang jeroh-jeroh alhamdulillah hana ge aba fitnah. Yang kena ramai tak bangsa mulia lun kan hana gedepu muploh ribedro urang telefon kena bak lun menutupu le urang drone solusi pun macam-macam urang Aceh giak ba solusi kena bak lun biak bi informasi kena bak lun macam-macam giak mita kiban cara bu minokap macam-macam kesedihan macam-macam bangsa Aceh lun wate telefon kena nabur macam-macam kesedihan giak curhat kena bak lun gepeke lon lehpu oleh wali negara, oleh gubernur, oleh bupati, oleh pu. Balon kena gejak curhat nyamban kesedihan ka bangsa mulia. Aci ni cuba fikir biar cidram tua. Lon depu menyoba WA di gedeh nah, kon tekabur dan kon dusta lon pegah ba. Menyolon musulit lon kon umat Nabi. Muploh ribedro urung telepon kena bak lon dan muploh ribedro Salam han sanggup lon balah. Mah beredat kepada cedera lon yang kelih Nabi bi salam. Hana sempat lon balah lon leke mah beredat. Karena lon tepu meploh ribedro siuro meribedro urung telepon kena bak lon. Urung bi salam sapa kena bak lon. Mah beredat. Sigotu lon leke mah kepada cedera lon yang kan Nabi salam sapa ke lon. Lon leke mah beredat. Dalam videonya lon leke mah. Kon bermakna lun sombong. Kon bermakna lun pu karena han sanggup lun jawab cedera mertua. Han sanggup lun jawab salam urung dro ni wate Nabi. Han sanggup lun jawab Waalaikumsalam karena kon tidrau. Lam sibiden muploh dro urung telefon kena bak lun. Muploh dro chat kena bak lun bak WA lun. Kon hana urung bela lun. Rata-rata alhamdulillah. Lam serbaya menyona yang bangsat pi 10 dro.
Yang modern-modern telepon lun mupluh-pluh go kena. Yang telepon lun tengah-tengah malam mupluh-pluh go telun jawab lun pegah donyo tengah malam. Yang telepon lilom. Telepon lilom di tu mana tu. Yang kiban cara belon ku tu mana. Yang belon lon tu mana. Supaya nak je record dia upload bak TikTok itu dia upload bak YouTube supaya yang tu ke lon yang tu mana. Ya lon sadari lon tu mana kan hana lon tu mana lon sadari. Tapi nyan menyo modern bak video call nyan ini itu, nyan untuk dia pancing emosi lon. Karena perle suara lon, perle video lon, nak dikalau le urung metoh lon yang tega tu menak. Yang setuju ramai tak urung yang tu menak. Kon hana lon dupu si. Yang cuma yang deh sagai abusi. Tapi hana pupu. Ya hana pupu alhamdulillah tetap lon terima si. Ya, karena pakal lon pegah karena setiap perjuangannya pasti na rintangan. Ya, menabi matong kiban di serapa awai. Hana pupu sedera metuah. Jadinya yang boleh lun pesampo sedera metuah menyaurung doa memang hana senang ate. Nu tamah-tamah laju edit. Yang edit foto lun begana begini, hana pupu silakan. Ya, hana pupu. Ya, karena yang jika nasib lun tuan. Jika memang nasib lun tuan. Hana pupu sigo tu lun lekemah kepada sedera lun kaku no matong yang boleh lun pesampo terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.